มุนตินกำตินาคุกิจาเตฮอโจเซนบอนชาวินนิลาพาออลทาดิเซมเบอร์นิซิมโกซิมปัดนีมอนเดนิคุเอนจงนิลาทุโซงไงคิดหิตีทุโซงไงตาวหิตีไอมอลทริบิวเนียนเอทีอูฮอนจานฮีออลทาดิเซมเบอร์นิซิมเกตนิคุจุนเพรสรีลีสขัดโซดาวินจานดิลนาga People's Organization CNPOฮอนสูงผู้อาไอมอลทริบฮอจงจานดิลนาgaฮอนวยาทริบขัดดานาอันจิลุนาวจุงาเอทีอูวินพมอสานาวทูพงดาวินไอมอลทริบฮอฮีไอทีอินจงจานดิลมิลองฮอ CNPO ฮอต่อฮงกุนโดนาวเล่ก็ห้ามเล่ป่าวจุเล่ก็จนดานฮอเล่ก็จีปีฮอจงอคิบังขยีเฮเลตินไอมอลทริบยูเนียนฮอนพงดาวีจีสูงผู้จงไอมอลฮอมินกิปันสัจจัวไอมอลฮอนฮาตาพมอสานาวทูฮอพงดาวินจุเล่สูงผู้จงอาทิลสุดจัวCNPO ฮอนอสูดีนาดิงวินไอมอลทริบยูเนียนฮอนอันเฮดสวินจุเล่ไอมอลฮอฮีจนดานขันดานหามเลปาวามิลองฮอตกิกุยซบนิมาชาวมโลฮีลฮิเซนไอมอลฮอหุนามามิลองอาลาดุดดิงอิงโกฮิอุวินตินจงไอมอลทริบยูเนียนอินอันเฮดสะตาววีมิลองฮอ CNPO ฮอนไอมอลทริบฮอจูขังกุยทัวมันมาซีซุนเลปะฮีนาว CNPO ฮอนเฮดปีนาดิงโอเลอปอมนาดิงวินไอมอลทริบยูเนียนฮอนอันเฮดสะวินสุเลไอมอลฮอนอบนะปังโลวินมิดังฮอกิลอยคอมนะฮออาไอมอลฮออาลาลูโลนาดิงวินจงไอมอลทริบยูเนียนฮอนอันเฮดสะวีจุจีมโนลิดสูงผู้จงอากิสุนไอมอลทริบมินชัวตูเลตัว CNPO ฮอนอาลาโดโลนาดิงวินไอมอลทริบยูเนียนฮอน CNPO ฮอนเฮดสะตาววีสุเลไอมอลฮอคอยมันอหินฮออเคเลเลโลดิงอวังวะหงกิสูดิงกุลโลหิลนาดิงวินจงไอมอลลำไกฮอนอันเฮดสะตาววี CNPO ฮอนสุจิสูงผู้นาวจงอากิปันสะไอมอลเล่คอมฮออินสุทิงนาอหินบอลทันตันอดังฮอนวัง CNPO ฮอพัตตาอปมุหิดิงอหินทุสอิมาจาอบอลปูวีคอมฮอเล่ไอมอลฮอละจงมีพะเบบินจันดิลนาga People's Organization CNPO พัตตาอจบเจอวา CNPO ฮอลอินจุจีคอมฮอเล่ไอมอลฮอมินจงชัวจุจีสูงผู้อาจวนปันสะอุฮีมณิปุร government in พัดสอตาอินเทอร์เน็ตอันข้าจิงอุชัวดูนิลานิดันงาเลมินิตสอมเลงอาคิปัจจุนอันหงโดตาววีอินเทอร์เน็ตมังจะฮอนโซเชียลมีเดียอาทุสิลสีฮออสูโดโลหิลนดิงวินมณิปุร state government in เงนจงนบอลวินสุเลทิลพะโลบอยนาหินทุเทดิงฮอนาหินโซโดอคิดวาฮีเลอินเทอร์เน็ตกิข้าคิดดิงฮีตินอันเฮดสะตาววีกุกิโซคาวน์ซิลฮอนกังกุยดิสทริกเอสโมนุมคุสุงาGeneral Body Meeting an nei naw wachun thulu na phebep semovin kukite chena gamsung ho a India gamsung pumpi a nationwide rally bolding BP kiphinna bolding chule separate administration demand ki bolna chungchang thu a Manipur Chief Minister pa panalowa Northeast gamkai sunga Chief Minister Hojo Sijong ki holim piding hitin aphongdo vi chuchi General Body Meeting achun inpi hole tribe lamkai ho agoma palai miza khat tobang an ki khom uvin Indian Parliament winter session sung parliament to khom na a central government in kukite thil thum ho union territory with legislature ain gel kho na dingwa kukite chen zosi district zosi a mipi ki phinna nationwide rally ki bolding hitin an phongdo vi sule ama hon seina wachun gale tul chung sang thu ho Manipur state government in boy pilova Manipur state government in Kangwile sungpi gamkai sunga MST bus lai sading agu du chu apomol he jing 18 an phongdo win chule nationwide rally bolnading ani kho hojong ki phongdo wading hitai tin a phongdo vi KZC chairman pu Henlin thang le din a seina KZC hi nomenclature a hipon political movement dinga ki simdo hitin a phongdo e kizo council KZC no e hin inpi hole tribe chum ho Kukin pi ba kai hole marin pui ho chule tribe zo si tobang pangchi e hitawin ahin la zomi council hole Mizo People's Convention MPC ho wang kukizo council noya panglo lai hiwe Manipura kona political party ho India block noya kiloi khom hon olha ni simko tuni khochun Delhi khopi jantar mantar munachun kiphinna an bolovi Olha December ni sim gup ni khwa
chu chi kiphinna chu bolding a good on hitan ahin la aphale ni kho an kilem thelo ji chun ani kho an vocho no vin tu ni kho zo a chu an bolu hitai Meilhei hon tu ni kho chun imphal khopi uripok muna serap court complex maya kiphinna an bolu vin Meilhei gamsung police station gu hopsunga armed force special power act withdraw ball hi hen ladoh hi hen tin kiphinna an bolu vin chule Meilhei thingnoi mi Arambai Tenggol hochunga case macha bulkhuma hi lo na ding in zong kiphinna an bolu vi Sumuna Meilhei ho kiphinna bol hochun play card ho an kichai uvin Arambai Tenggol hochunga NIA case cho ladoh uvin ka tha uvin sule Arambai Tenggol lamkai pa korongan ba khuman man hi uvin sukitle armed force special power act withdraw bol uvin ladoh uvin tin kiphinna an bolu vi Arambai Tenggol hochunga case ki bulkhum cho Sumuna kiphinna bol hola apang Meilhei hon phamosa nau thu ho na phong do vin kuki hon Meilhei ho chunga gal ahin bol pat nunguwa Arambai Tenggol hon Meilhei hole Meilhei ho chena khusung veng sunga hu do na dinga galman cha ahin choi be bu hi tin a phong do vi state government le central government thla samjin Arambai Tenggol hon gale tulin pan analau vin Meilhei ho chena gamsung ho Meilhei ho khusung ho ven bit na dingin pan analau vetin chuchi Meilhei ho chun a phong do vin chule gale tul hi koin ahin pat do hamti hi government in ahead hoi sel a hi ji chun government in Arambai Tenggol lubu korongan ba khuman chunga NIA case abul khum ho cho ladoh hen tin mi pi kiphinna bol hon ngi ana zong na bolu vi Manipur police on sumle pai dong le apang Meilhei terrorist PLA kedar khat cho Imphal West sunga kunin anamando uvi chuchi PLA kedar bungcha thodam kitipa chun Imphal ko pi sunga spa la ho a sumle pai an don khom le hidanin zong ki seye Myanmar gam sunga Myanmar junta sipai ho do na agal boljing Arkan army hon Rakhine state sunga Maungdon township ato phau to khilonin Myanmar le Bangladesh border kilometer zani le somsegi asau cho Arkan army hon apumpia ato pha su hilo hitai Maungdo ko pi pa ma border guard force battalion number 5 cho Arkan army hon zani Sunday ni khuchun ananto pha taw vi Myanmar junta sipai ho to Muslim tingnoi mi ho Arkan Rohingya army ARA hole Arkan Rohingya Salvation Army ARSA ho chule Rohingya Solidarity Organization RSO ho pangkhom hiwin Myanmar junta sipai ho to Muslim tingnoi mi ho cho chuchi kem sunga chu anum khom hiwin abon chawa Arkan army hon adel mang su hilo hitai Arkan army hon Myanmar sipai ho kemlin ta khat Military Operations Command 50 na Commander pa Brigadier General Thurentun Panain Myanmar junta sipai ho mitam ta le Muslim tingnoi mi ho mi somgit velcho ahingin anamanuvi Arkan army hon Maungdo township sunga Myanmar junta sipai ho do nain achi sa Meilha sungchun gal an bol panuvin Maungdo township pumpi to phana ding chun thlagu pasulu dovin ahin la gal zone an changtaw vi Arkan army hon Bangladesh gamgi Maungdo township le Buti down township chun ato phataw vin chule Chin state hupsung India gamgi Palito township zong an ato phataw vin Gamgila ho zo si cho Arkan army hon ato pha su hilo hitai Rohingya Muslim ho mi laksagi lagid ho cho Myanmar sipai tatmado hon military coup abol masangwa Bangladesh gam sunga anadel do uhitan tuni chana chuchi Muslim tingnoi mi galjam ho cho Bangladesh gam sunga refugee camp ho relief camp ho a den hinalai vi Myanmar sipai tatmado ho tulito junta sipai hon Muslim tingnoi mi ho anado wa chule Muslim ho zosi anadel do su hilo hin ahin la Myanmar junta sipai hon Myanmar gam sunga military coup ahin bol nungchun Rohingya Muslim tingnoi mi hon Myanmar junta sipai ho ana bel kirovin junta sipai ho to ana pangkhom ki tawin Arkan army ho zo ahin do khom ki tawvi Myanmar junta sipai hon lamlin la ho akhata no wat chule tuipi chung la ho akhata no wa Rakhine state sunga nelecha thilelo ho alut sa lo zeuvin Rakhine state sunga nelecha thilelo ho alasam hle jingtan United Nations akona kithupi na ho nelecha thautui ho chule lole ai ho jingzo Myanmar junta sipai hon an solut pi lo zeuvin Rakhine state sunga nelecha thilelo chule lole ai ho alasam hle jingtai Rakhine state sunga township somle sagi umahin chuchi township somle sagi hola township somle thumcho
Arakan Army hon atau phau hitan chule Chin state sunga pale to township jong cho Arakan Army hon atau phau hitai Chin state hakha khopi le thantlang khopi ki ka timit plan kiti Myanmar junta sipai hokem sun cho Chin nam sipai Chin National Army hall apan khompi hovin ana to pha taw vi tin Chinland Council kiti Chin government chun aphung do taw vi Myanmar junta sipai hokem cho otomul chunga hin zan hin thlalam ni dan nga vel chun Chin nam sipai hon chu chi junta sipai hokem chu ana to pha taw vi Chinland Council noya Chin National Army CNA hon achi sa November hasunga ki pat chun timit phai cham to kinaya chu chi Myanmar junta sipai hokem to phana ding chun operation an bol panuvin operation Jericho an panuvi Chin National Army hon chu chi junta sipai hokem ato phau to kilhon chun CNA in kha khopi le thanthlang khopi ki ka Myanmar junta sipai hokem agoma sagi ato phau hitai ha kha khopi hi junta sipai hokut noya nalai hin Chin National Army CNA hon timit plan outpost ato phau to kilhona hakha bulu na dinga ama ho adinga nawa na lin ta khat hido hitan chule thantlang khopia Myanmar junta sipai ho chile walai na ho zo si zong Chin National Army hon akha tan pi o hitai chule Chin nam sipai hon Chin state sunga Myanmar junta sipai hon an to phau khopi ala pi ucho khopi som le khat athing tai thu so chanin ki chai tai thu so ngai ho zo si na bon chawin mangpha